ini kokti sal ti prasa sikla bodolni saktarmung bai sankora reng noklawo Maharaja Bir Bikram Maniko reng borom yafarmung panda khlaijaka obo haikino 7ta school no tuyoi class 10 eba class 12 reng srengnai rok no borom yafarmung panda khlaijaka o pandao Naroi okrangni phaimanjaka IPS Bijoy Debroma Naroi okrangni manjaka Jogendra Debroma te abono karigo Tiprasa sikla bodolni President Bipul Debroma borongno borom yafaroi certificate kaisa yafaroi rijaka Agunyagula sini panda sing sanai manjak sini IPS office Agunyagula paisok pajak sini Naroi moto mangui manjak Tribal Welfare Officer from Nenggui satu dek double mona Lepas pakai kita ya Pak Robi Hari tebo pas itu kebang pas Kalimantan abah kayak sore menariknya satu ketar Sankala SB renok naklawa dasa siklabur lalu ajak ini ceng oro kaisa Maharaja Bir Bikram Maniko Bahadur reng borom sokat ria perma panda o panda kai ceng tiprasa siklabur lok kanai 2015 simi 2019 jarak kai amon pore ceng teisa COVID-19 ni bagai ceng kisa koyek bosor khaimi angka amon pore ceng teisa taklai o 2023 khaipika ngai ceng wan sugo je ceng o program tei ceng to je taklai cin o je cini sankala industry amchai sin simna amchai ni ceng taklai total 7 school je student madhyamik te 12 pass ne rongno je tini kisa borom likha a 7 school longkha Subol Singh High School, Montola High School, Akhleshwar High School, Ishanpur High Secondary School, Katlamara High School, Simna High School, Teidar Kamura High School. Enggak aro jeng student total mangka madhyamik mangka 95 jona, tei 12 mangka 47 jona. Enggak amon bising tini je sokan hanai rok gai 12 mingga 47 jona thakya. Ngiti madhyamik lingkai 44 angka gai jengmo pandani bising tei je sana musung tamlai hinba sini borok ba jeng tolak lut tongnai rok jeng sikka khayasa jeng beskang awak mai amon bagino jeng 2015 sini wan sui phayo je sinoro de pas ngai rong apom dikang ba bo khatong thukja gai tep ka hampe puri next rai rok bo jate srengana hinai no jeng opandak layo gai jeng sanam sungo jate ayang uyang porimani serai jora je porima jora ayang uyang thangya oibo thikkai nogo asui poriba bo kaham result manthung gai jeng bono jora na khai jeng tebo help khainai jeng amo saunyo sin kok thaja thangya pai bo bisini sima bo hai sone student reng srengnai rong no sokar dijak mani जों kai थांनाय 2015 नि सिनि रिजांमानि का आमन परे 2019 जरा रिखा 19 नि परे जे कोविड-19 आमनि बागै जों 19 20 21 3 बছर थांमोन परे ताइसा जों ताकलाय ताइसा कतालखाय खाइफैगौ अब हाय सकात मानो बाय रं स्रंनाय रक स्रं टंनाय रक बाहाय बरंनि फीडबैक बाहाय मान एक्चुअली अमो हंगाय बेलायनो फीडबैक का हामां हतामले हिनबा जों आगि आखालासरा बा दारकामुरा हाई स्कूल लोगो पास तो उंगो बेलायनो संका कम प्लस फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन निया अमनि परले ताबुक दुंजा खाजामन एग्जांपल ताकले आखलेसराव 32 जना परीक्षा दिथानि 32 जना न पास नहा प्लस फर्स्ट डिविजन 8 जना अंका ने सेकेंड डिविजन तो दंगनो गाय ताबुक जेमन दारकामुराव ताकलाय 15 जना पास नहा आरन बिसिंग अतिसे पास डिविजन दङ एक समय आजागाराव पास डिविजन नि कुनो आसाय सिमाया बामन बागैनो जों वान सुका जे जोंनि अ प्रग्राम खायमानि उलो जेरै रक जे परिनाय रक टिकसा बसकां आवखना हानाय का आबानो जों तिसा जे परा या कारजा बा या kana नाय दङ आमरंग बसाव जते या कारियै गाहाम काय परिना नथुं नों पट सब तम तंग पट सगरे किजा आंखाय टीएसबी नि प्रेसिडेंट
runi tingai TSB ni kaisa koroksa executive member tak dipon songo Asis Sojol je Yujit borok kan executive member Hanya beskang rawa ba haite ba program kotor khanyan bagai ni rok wansung bang to. wan sukma to ego tini no जों dol song laika je hainai 14 tarik go जों kaisa health camp jate free जों doctor tu जों doctor tu nai जों doctor tu man pore nairia koi bono free bithirina ni जों ব্যবস্থা খানাनै uni wan sulai tongo hainai 14 tarik সম্ভবত সেকেন্ড সেটারডে Ambe.